buto yamahasa bamwe bakujya utazo ukoko mani nigeze banja biratandukanye ibintu teno ngari tanani nani uracari n'isugi kimyake nima kandi akubwira yasimukanye garagute tugira iki ngari sugi kawaida canke dawo deja barabara kwenda mu ibyo biragusha tende nani ruvumera sindabaheruza ndahegeye nyene warabahevye ubu waranamwibagiye Burundi sinibuka rukuntu basadeje ndibaza ubona mbonye ntibona amenya cyangwa ndabonye ntibose none ubu umuhuye wona batandukanya tuni bukuru n'ubutoyi sindabizi ko ntananitu yaga sibajumi mengo uri umukongomani umengo uri umukongomani ngene uvuga igiswahili kiragaruka cyane bon umurundi ari besi niko babizi muganda umurundi asampo cyangwa umurundi kazi uri umurundi cyangwa umurundi kazi mani reka kuncanga acha kuncanganya mimi niko murundi bitu gani kwanza mili twibutse takatishe zisika ba diaspora mimi sina diaspora sina diaspora na sina sheri uko single ko single na injo kwa single muko bye munaishi bye tuko raha tu muko raha akini sasa ile namtaka unamtaka lakini mwe basingo mnanichekeshaka sana buma stati wenu ni bura kujidoga bura umameme si wa kujidoga dogagi wow, ni doga no na post nyimbo za Mungu tu elele haleluya tena unaokoka wewe sana sisi cyane mga bona nabari kwadukura bariko barabona Miri ewa haboro kuri poitrine ya umengo ungari umwana duza umengo niho gitangura kugira ama system hapa kunani unafikiri njoo unangari unachomoka mu maboro sije ndiko ndabibona nabandi ukora bibona maziwa ni umbo weye ni umbo wewe unari maziwa ko sama shesheti yamwe umengo na mashesheti ukiunama yanagusa tachi nani naba nani ndayibona kunyene urayishimira ariko mu bintu byagukunda urakunda amabere ya ego napenda watu ngwi jambo likukunze likuguma munda unabanaga muduna ya gusa juu ya mapenzi unapenda kama ziwa yako Wero mbwira umutinganyi man jeje byo nkora nkumana ntavyo nkora nkora tuganiwe sikwanyagi mimi ego Press TV akiranyandikira message mbe warahevye kazi bon hari mpamvu navuyeyo narigeze kugwara ndi muri ISAAC TV maze kugwara juste ndamandikira message ko ndemvye ico gihe sinabwe heze nishurumenga donc twari kumukora exit maze kugwara urazi ukoresha umwana nawe vraiment umupatro atakwitayeho unambia nipatie franga ndende kujitipisha kazi kwima ni hamwe no gupfira ku rugamba basi mbonye utagende neza cyane ndavayo nandi mpamvu asumije mva kwa ISAAC wabonye atakwitaho curabihiba kuko wabonye umengo ni njyaye boss kunyitaho ko mutere nkora ukura bivuga siyo yivu kwitaho nyene aze kukuraba basi sinashaka aze kundaba akuha mahera wivuze babateye inda ndavuga SAUDA ngo bari mu ngo akesera mu beshaga mimba ugo rusaku miritwo turi nk'abanyarusaku we nigiko bivuga ko ivyo bintu eske uramaze ushafafanuzi ukatafutisha takidogo umenye neza ico kintu ukungene cyo bagipanze gamiri tuma babakobwa batera inda oya nk'ico kintu SAUDA cyo afise inda yakese cyabye ntaje ndabizi ko ntigira unarondeza na gato yubaze basi ati bujya koko ibintu ahubwo nkariwe mwemeye ko ni umwakorana ni ahubwo niwe bimenye bivugwa yuko akisi ngo ashamupiga gori tena SAUDA ngo ashamufukuza iko nako abo bari mufukuzaga ngo kona SAUDA yaba kona SAUDA ntibari kumwe kandi mana yanje sibiju ahubwo niwe bimenye na Silva muri waka basi je navuyeyo amakuru sinkiyaronka sana ariko je shaka twiko sutwa bwawe sipatagite na haba woko sutwa buje ni umuntu aba yambaye musuyimenya ndayimenya buke n'amaso uko atagira umupaka none miri aba nakunzi basutwa ndabashimiye cyane kwa mwadukwirikanye ko byo koshimanya yavuze kuvyerekeye ISAAC ndagushiyemo utama siendi kukora content ngo miri ngo iko na bifu nawe je na bifu ndakufitiye ntacatumye mbi wawe bon ego byo kugwara ni bisete inshose normal naravuyeyo tukuvayo kubera ari gihe bamucara amantu hakunda ukaca mukira mu kinama ego bisigura ko navuye muri ISAAC nkakuda muri STV kandi ndakunda ndufyar naho ntaco twapfuye ni kuri kw'Imana abafana no kuri Imana basi jwazi bingi ubutumwa butoye kuri Andi papa STV ubahwe ndagukunda gose apana nakupenda vraiment kama bosi wangu heshimiwe sana Yesa
bakunzi bakoresha umwanya media mumeze fresh muri boni Mr Tugesho no munyarusaku ni Suto ni Chawa ni Mr Vuguta vyumye no munsi rogo yagiye yaheze nababwiye yuko je kweri hari ibintu bingora hari ibintu bigoye bujya kwitaho cyane bakunzi bacu urabona uramaze kubona umuntu agura iboka kenshi ntaba uramaze kubona umuntu agura ishokse uzoraba abantu benshi usanga babereye usanga ishokse yaraboze yaraheze hari ibintu n'amasengre usanga nyine ari ibintu bya fake nyine ari ibintu nyine usanga umengo biragayitse ariko usanga bifise akamaro gakomeye niyo mpamvu jewe kweri logo yaragize problème sindavyitame peut-être ngira nshobora kuba nakenye ntameze neza ndi kumwe na MILLY FIFI ya je MILLY kweri no muzi navuze ati reka je kweri MILLY no musi tuyage kuko je MILLY ndamufitiye amakuru menshi yiwe je MILLY ndamwibuka mu bintu vyinshi MILLY ndamuzi ukuntu mwe mutamuzi je MILLY ndamuzi adafise ukuguru nk'ukura hafise MILLY je ndamuzi akayobe atari nkaka MILLY uko fresh niko bon ndamuzi abakunzi bacu rero abakunzi bakoresha umwanya media ndaramukije mwese ndiza kumeze neza tumeze bon MILLY FIFI MILLY kweri ki wari waranyimye kiganiro bon d'abord rambeje wasi kupa programu kanambia ngo tutapanga nikuye ni wavyishe ujuri waga ni wavyishe nigezuza MILLY ngo ba diaspora wana mutakatisha zisika ba diaspora mimi sina diaspora sina diaspora na sina sheri uko single ko single na inju kwa single muko bye muneshi bye tukora hatu mukora ifika akini sasa ile namtaka unamtaka lakini mwe ba single munanichekeshaka sana buma stati bwenu ni bura kujidoga bura umameme si bwa kujidoga dogagi post ni doga no na post nyimbo za Mungu tu elele haleluya tena unaokoka wewe sana si cyane muganza kidicu MILLY wewe wo kubona ni mvugo vuga umengo uri umukongomani umengo uri umukongomani ngene uvuga igiswahili kiragaruka cyane bon umurundi ari besi niko babizi muganda umurundi asampo cyangwa uri umurundi kazi uri umurundi cyangwa umurundi kazi mani reka kunchanga acha kunchanganya mimi niko murundi vitu gani kwanza MILLY twibutse kwanza MILLY habari abukuru na butoyi yamahasa bamwe bakujya utazo ukoko mani nigeze banja biratandukanye ibintu tena ungari tanani nani uracari nisugi kimyake nima kandi akubwire yasimukanye baraguze tugira iki ungari sugi kawaye canke dawo deja barabara kwenda mu ibyo biragusha tende nani ruvumera sindabahera ubu ndahegeye nyene warabahevye ubu waranamwibagiye burundu sinibuka rukuntu basadeje ndibaza ubarambonye ntibonamenya cyangwa ndabonye ntibonamenya ubu umuhuye wona batandukanya tuni bukuru ni butoye sindabizi ko nta n'ibintu yaga sibajumi iyo story MILLY yaravugije abantu benshi baravuze ati umukobwa nawe n'ikiguko urashobora gukundana n'umuntu utazi neza uwari ukarinda gutomboza ngo wewe ngurinde MILLY uri kuri kunya bitugani mwere mapenzi bon mapenzi ni mapenzi ni bisanzwe tu sindavyibuka donc sindanavyibuka neza ko ari vya kera ego ni vya kera pari uko goyo hanze atayikazi yako ya nani haje sinari bwaje no muri ISAAC TV embe muri ISAAC TV wavuye ISAAC TV ushaka muge cyatumye mvayo urusaku rero ndonka urusaku rumeze neza bukebuke twagiye MILLY yavuye kubera iki ariko hari abantu bambwiye yuko ujya Drizzy yari nambiyaga ngo ISAAC ngo ari kugana nataka ngo akunani hari ibintu ngo yagushaka ko bitajanye n'akazi ibiki ngo ari ukuntu yashaka ngo muje mu bintu bya love azaraku sikora bibi urera kinisake ego afise umugore none yashakiye ibiki kuri wewe kandi afise bon je kwa ISAAC nahamaze amezi 3 matarani bon impamvu natumye mbayo nizeye ko atari banga niyo ba star boy batumye mbayo bon si banga tu by'urukundo nta bon peut-être yarazi ntavyo nzi sibiyu kwe nisimsemeye ibongo ntavyo nzi gusa je cyatumye mva kwa ISAAC ntitwashwanye d'abord kuko nigihe navyo ntavyo yarazi ko navuyeyo yabonye kiganiro cyane yakoze kuri STV akiranyandikira message mbe warahevye kazi bon hari impamvu navuyeyo narigeze kugwara ndi muri ISAAC TV maze kugwara
juste ndamwandikira message ko ndemvye ico gihe sinabwe heze n'ishurumenga donc twari kumukora exeter maze kugwara urazi koresha umwana nawe vraiment umupatro atakwitayeho unambia nipatie franga ndende kuditipisha kazi kwima ni hamwe no gupfira ku rugamba basi mbonye bitagende neza cyandavayo nandi mpamvu asumije mva kwa ISAAC wabonye atakwitaho ucurabihiba kuko wabonye umengo ni njyaye bose kunyitaho ko mutere nko uri kurabivuga siyo yivu kukwitaho nyene aze kukuraba basi sinashaka aze kundaba akuha amahera wivuze ntunteranye nako yara nambrotse ntunteranye na ISAAC ariko ikigano yo kiraba amenye neza yuko yakoze ikosa kutaza no kugushika ko akuzaniye basi nakaba bon ivyo ni ibintu bisanzwe gusa juste bijya nguma numva ngo midi bikini bikisi nakora gusa ariko arambeshera kuko naje wirevje nta zimaze ko n'amahembe mu bw'umuntu nanya cegenda kuvuga amakosa yiyo nizire ko atobishima ariko nkuko basi hari ahantu hatonya yanshikanye nubwo atari kinini niyo mpamvu basi nakijya mvuga ati yacatumye mvayo ndagihisha ariko si vyiza tu ariko hari jambo watanguje ngo sibanga ngo icatumye mvayo ariko ntiwadomye ko neza ico nimba atari banga kwa ISAAC abantu twa juste aba ba Delicia na ba Starboy bari bavuyeyo na ba Ivan d'abord je kugira nje kwa ISAAC bazi ko yahamagaje abakozi Ivan yari yavuye ndamubaza mgizi ko yaje ahantu hameze gute na gute Ivan yaramishije d'abord Ivan ko mtombaya yaramishije yahamaze 9 mois je yambwiye ngo yahembwa amezi 2 nyambata yahembwa amezi 2 donc niyo yahembwe mu mezi 9 urumva ariko ko mu stage apani ça donc yari stage yo muhira na professionnel bagwa nagatike rumba rero maze kujayo hari runyine bitageze ariko we warahembwe neza igihe cyose ayo mazi nawe amaze bon narahembwe rimwe ndavyibuka ukwezi kumwe aca nyine byari mu masezerano ati wenzo guhemba rimwe bo sinzi nkeka sidavyibuka mugabo nta contrat uri wasinye oya nta contrat igeze amakore niyo mpamvu yagukoresheje uko ashatse yaguhembye yashatse ntareke urumva bon sinzi birashika bwana cameraman twese twaravuyeyo kandi yari afite umuryango cameraman yari afite umuryango amuhemba ukwezi kumumezana jamani meshakwe oya bon azomenya n'imana yiwe je kuvuga ngo sinakora mugeje n'ibiganiro nakora byinshi ategara ipostinga sinzi ngo wese niwe gukura mu hari tunakumbana kure kwihuriro ego twarakoze ibiganiro utari kurakora umba kubipostaga sinigeze ndabibona bon nje ariko se jiwanje kuko ari kuntu atashaka ibiganiro akaca tuma amafaranga ngo twakoze mubwira ibyo si vyiza ngo ndiravuga ngo nigeze gukora kandi yarakoze amakamwe amafaranga yiwe siyo fresh tu si vyiza ubu ISAAC umufata nk'ikigamiri umufata nk'ikubu ndamufata nk'umuvyeyi yarakoze kunyigisha tu natawe ko ari gushaka kugenda gukora hano ariko ni muzazi mubaya nka wa muvyeyi oya sinovuga oya sasa gane ko muzazi wa bon yarambire mana kajya kantu gatonya nshikanye ko warakoze gusa kucufata ukacumbuloka siyo solution ku block umuntu oya si juste mudayi atani oya nibisa mwitwariraga miracle pe franga yako naki twanditse he oya nyene kwa chef de quartier basi mu quartier basati none sinakoza je na mezi 2 ivana amezi 7 nawe ifa we cyakubita niko babonye witwaye amezi angahe yewe amezi 7 ari tulia bon tuje cyambabaje yaraguze n'ikinga kwera ayo mahera urumva yuko ari nigata wahembwa ngahe gamiri simaka nta muntu avuga umushahara wiwe nta muntu avuga umushahara ego MILLY usigara umukobwa muri no industry wenje ukuna tigita mabipindi ba SAUDA barabihevye ba Briere nona savire ni atari mu STV uri kurakora neza kandi ndabona uhishimiye cyane nibikorwa biriko biraja ko neza icyo ukoze ndibaza ntibagifuta baragipostinga murumvikana neza mukoranye neza nike kintu catumye MILLY yizera cyane STV gusumba uko yizeye cyane ijyantuze je nyizera cyane STV bon ufite aronso hadufite uhafite ikizere ariko je STV na bon narayikunda kuva kera ariko juste andi n'umuvyeyi kudaba mani muhezagire andi n'umuvyeyi mwiza gushika ufite abavyeyi bane papa mama ISAAC na papa mama na andi ISAAC se umuvyeyi mani je navuze batatu Yesu umuvyeyi bon andi vraiment muhezagire nukuri munga kubariki sana umwise umuvyeyi ni jya myaka afise impamvu ndamwitandi umuvyeyi
andi yankuye ahantu habi niko navuga kija gikanduraza ibintu vy'ishuri man unajitegemea ni ibintu biba bigize mutafana kupatia kazi kandi akagufata neza ni cyane umuntu ashobora gushimira Imana andi mugambariki sana umwana mwiza kandi gose nubwo nzohava juste nzoguma ndamushimira cyane ego mugambariki sana ego cyane Milly uri kurakora rero ibikorwa kandi biriko birashimwa na benshi nicyo kintu kwanza ushimira Imana kugira kuri no saha kuri Milly d'abord ndashimira Imana kubona kwanza mfise ndi muzima tu ufite amagara meza ufite umubiri mwiza igisusuri sawa navuze ibisusu navuze gusa na enea nta muzi koroka zamana none mbeza aranduka man kuva mbere buri mapantaro wiro kati yo bukuna butoyi nuko unavara pantaro cheka nasema sasa anavara pantaro mwanamke kwe sikutaka kuchekesha watu au nanivala ilikuwa kuvala yani washaka ilikuwa ni kama comedy ushaona nani panya nani mbuzi na vangu hapana kabisa ego nikikushima rero bonda shimia tu abafana tu nabindi nashukuru Mungu bafana gusa cyambe na mbere nshimira kwanza andi ego kubera kuvangiye muri STV beaucoup chose byarahindutse kuri jewe ndabishima cyane ariko Milly je urazi ko ntarakabati hari ibintu ngaje ndiko ndabona nabari kwadukurira bariko barabona Milly hahaboro kuri poitrine ya umengo ungari umwana duza umengo niho gitangura kugira ama system hapa kunani unafikiri njoo unangari unachomoka mu maboro sije ndiko ndabibona nabandi ukora bibona maziwa ni umbo weye ni umbo wewe unari maziwa ko sama shesheti yamwe umengo na mashesheti ukiunama yanagusa tachi nani n'abantu nani ndayibona kunyene urayishimira ariko mu bintu byagukunda urakunda amabere ya ego napenda watu ngwi jambo likukunze likuguma munda unabanaga muduna ya gusa juu ya mapenzi unapenda kama ziwa yako Wero mbwira umutinganyi man jeje byo nkora nkumana ntavyo nkora nkora tuganiwe sikwanyagi mimi ego bakunzi bacu ni Milly ndibaza murumvise about hariya muri ISAAC TV kusha kuri no saha Milly niki kizoguteranya na STV bon sindachibaza nugavuga ngo kama ngo nazibanza kumana mahembe shasizani kweli oya umaze yameza ngahe mingi hatanu ko ego cyangwa renga sindavyibuka ego ayo mezi yose uramaze guhembwa neza nibiki wewe oya iyi ni kipindi ibushikiri umukozi abegona gahembo ariko none no bansuku kweli anda member araduhemba kandi neza atari kweli bitubiko agasuko ni kundwi ndibaza uwo muntu amara kundwi no mukura uzomundangire none mu mazira ya makundwi atena Milly we ari umuntu yambwiye ngo nzo mu nimero zawe muti ko burayi utampokea je ndamninku branche naye ujipatie diaspora na wewe nabwo mume lakini diaspora kibaya chabo alikura raguha mahera ariko ama system atagutumia agataki boro ko savire na ni microphone akwambia sheri zuragira system turabe ingene bimeze utatika je nakora nzoja bikenja mekare basi abafana Milly we baragukunda cyane abakobwa ba SAUDA na umani we mufiki nana kimwe kuhora ubatuka sana mimi si watu wanagi warigeze kubatuka cagiye wa mukobwa SAUDA yamukomeretsa SAUDA uko kuna bacamba arama audio yawe je bandungikira ngo sikia umve Milly ngo ariko aratubwira ukunugu nuko ibintu ngo sivyo ngo no umviriza we koresha umwanya Beile wakati tubiache I think so ucino vuga gusa na commentaire byo nabitanga ko usona nabwiye nabi I'm sorry azima nta bintu birebire no bivuga ko oya Jimmy nta muntu muri bajya bose no kwinta no mwenzimwo urumva gusa ko nabwiye nabi sorry tuko duniani to umuntu agenda akavuga nabi twigire mu rusaku gato isivyo bon ndibaza wewe uri kurakora uraraba nabandi ko bariko barakora sivyo kandi wewe wari umukobwa muri zi systeme zacu no quartier uko muri Nord hari ukuntu ama online yino muri Nord arazwi kandi n'abakozi bakora muri zi quartier bari bazwi uri kwa mubona muki bariko banatumika amabipindi ariko hari abakobwa bagenza biriko baravuga yuko babateye inda ndavuga SAUDA ngo bari mu ngo akesera mu beshaga mimba ugo rusaku Milly turi nk'abanyarusaku we nigiko bivuga ko ivyo bintu eske
uramaze ushafafanuzi ukatafutisha ta kidogo umenye neza ico kintu ukungene cyo bagipanze gamiri Tuma babakobwa baterinda. Oya nk'icyo kintu SAUDA cyo afise inda yakese. Cyabye ntaje ndabizi ko Nigera unarondeza na gato yubaze basi ati burya koko ibintu. Ahubwo nkariwe mwemenya ko ni umwakorana. Ni ahubwo niwe bimenya. Bivugwa yuko akesi ngo ashamupiga gori. Tena SAUDA ngo ashamufukuza iko nako abo bari mufukuzaga ngo. Kona SAUDA? Yaba kona SAUDA ntibari kumwe kandi. Mana yanje sibiju ahubwo niwe bimenya na Silva muri waka. Basi je navuyeyo amakuru sinkiyaronka sana. Ariko je shaka twikwe. Sipatagite na haba. Woko sutwa. Uje ni umuntu aba yambaye musu imenya. Ndayimenya buke n'amaso uko atagira umupaka. None Miri abakobwa none muri none ndasikume ngo birangira babateye amadaga Miri biva kuki. Bon novuga d'abord ikintu gituma umukobwa kenshi bamutera inda ni succès. Donc succès irahenda. Donc easy hit unaona uko mtu blend biratuma cyane wijajara. Yeah. Wowe wikingira gute ukoresha kayi gakingirizo wewe turamaze kwika turikingira. Oya ariko nshaka kumenya ingene wewe wikingira kugira gushika kuri no saha wakoze muri ISAAC ugaruka muri ISAAC mu bwa ISAAC cyane. ISAAC uko wagiye yurakorayo wavuye yo tando office nubu muri TV donc washaka ISAAC nerinda nibyo duzo bayigutera naba nironkera rusako navuga ati deja Jumungu akileta mtoto kuko umwana n'umugisha sa mtoto si baraka na ISAAC kuna bibi yake jeka nabuze zaki jina chodopa ndayusubiyemwo ISAAC mimi sina bibi nayo na mahera je tuko turapfa onodo je na mahera je udupfa naco twarapfuye urumva je navuye tuko kuvayo yego basi point nireba ngukoresha kugira ntibagutera banerinda wowe umugore wawe muko muraryamana ijya myaka yose kugicu vyarundi mwana mukoresha kaga kingirizo tugira uko nyene system mugira uko nyene bango tondo wewe ni gute we ni hewe peshimiani oya mirega batuko tufatira banajiwaza none Miri ko taratwarinda na Miri ko taratwarinda bambie sasa ikina baba yuwe nibaza mu mwinda kia man kila mtu anakuwa busy arimuna donc arimu mwese mugira busy yeah we nturi busy n'ivyo bintu mimi sina busy na kunani ariko ni mirahora ja mu kabara gasohoka sometimes gusohoka sometimes none kwijora ni bibi ko no komanda tuzojayo no ko sinjo kandi tena banasema ngo kura mfupa ngo ari na meno njo hivyo baba Miri ari ryohera ukunda kabarega Miri gusomba ibindi mukwijyohera ko wanje mana yanje sinzi kunovuga gusa ndakunda akabenzi ndakunda ingurube akabenzi uyu sio muislamu uyu umugabo uri umuislamu wifuza Miri oya teshku teju ebwa je na mizima kweli twobana boya nakula ngo unashwana kila siku haram kabisa. Uyu rero akabenzi bantu muri kwa dukuri akabenzi ni zanyama z'ingurube imisoso ndazijya ariko rimwe si nkawe mi donc rero je mbambo ngo abantu bavuga ngo je msigangana kubera ingurube basha oya no kuri sibyo sio ebyo sivyo mabunure mbamuruma nzobuguhe bazoni pati yake urabujya sana nabwo yani we nta kintu kimwe kunguru uta unapenda gari nani sinkunda kije gikoba tu ugutwa ariko riskyo yari kura si akulaga abuzogende kuyingura umunsi mutu riskyo ariko beyi riskyo ni 6000 donc jina umva ajya kabenzi cyane agenda kajya sana mimi mtoto akamenge nta muntu aba mu kamenge n'abayisilamu bakamenge urabutanaga ni system ngo reka nshirwa Miri reka ndagushimire cyane naona ushanza sikia burobo nani kurongana nani hapo kwa ni nani kwa ba ex kwanza amna ex hapa tizama na mu ex numwe ngahari remi fanana yeni nani sa Miri sezera ikiganiro so abakunzi bakoresha umwanya media nakunzi basutwa ndabashimiye cyane kwa mwadukurikiranye ko byo koresha umwanya yavuze kubyerekeye ISAAC ndagushiyemo utama siyendi gukora content ngo Miri ngo iko na bifu nawe je na bifu ndakufitiye nta cyatumye mbi wawe bon ego byo kugwara ni bisete inshose normal naravuye yo tukuvayo kubera ari gihe bamucara abantu hakunda ukaca mukira mukinama ego bisigura ko navuye muri ISAAC nkakunda muri STV kandi ndakunda ndifyar naho naco twapfuye ni kuri kw'Imana abafana no kuri Imana basi jwazi bingi ubutumwa butoye kuri andi
Andi Papa Steve ubahwe ndagukunda gose. Hapana nakupenda vraiment kama bosi wangu uheshimiwe sana. Yeah. Asante sana bakunzi mwadukurikiranye. Bo reka ndaguhe programme leo ni vendredi. Uno munsi ni vendredi. Reka ndaguhe programme ya Lendi hamwe twakarira wa Lendi we nadi kora sarisha mbere kamera mangwa nituragasangiye twaragasangiye kuduze kuri duze hajya ahantu Lendi après midi mu masa pande za saa 11 tuzoahurire tukavuguta kina mama yake ndamureta. Asante sana. Wabereye bukekere ona vitu biko bien kwe unafaa chupia kufana naye tone ndakuonesha subisi ndabakunda cyane behind camera ni Pax Salaba. Bye bye.